Bisa tur ya itu deh. Wet ko eh. Mustang isto nga ba daw iba? Эй, 5 минут назад насрал сосед в подъезде. Я видел, как он гадил, это просто мерзость. 5 минут назад зажал сосиску в тесте. 5 минут назад помыл свой старый хрестик. Всего 5 минут спустя я заметил больше правой, моя левая ноздря, левая не... Сәлем достар, сіздермен бүгін XKZ және де Жамбат Мақсат. Бүгін біз блог түсіріп жатырмық. Короче, бүгін диско дискотекаға. ауылдың дискотекасы. Содан кішігірім блог түсіретін боламыз. Karışış. Мжидин көрінесің? Blog жалғасы батыр.